Nomor saudara gauto gama serang sa liangjung su sanong o tring ong di rong kablam. Teving renjung sa parving ka serang liangjung danta gyalbo losan muduk thope sa dep kato nong thomo. Tsamsa ka golon katak ren prem sing tamak cha nong thomo. Tsamsa din ling chak tong lang reng tamak na nare akut renjung mu dungjit mu sa karta go thobo dan thomo. Rendunan sida sherpa dungjit mu sa yuyet bu song amuring ringmom lungten hamat lu sa aje hamat chang samjek banahan frit nong song labdan matomo. Amuring ringmom hapiang tubuh halom ka dunggit mu sa tiakto do fat nong sibu dentomo an liangjung sa amuring pong ye syong jungtok nan lepon song dong bantap nong tubuh yim ko matomo. Lep ka ngaren khu nan chu ong song nan pom la liu ka to do amu ring ga guden ngun gat bo him juk nong chang an jung tok nan yin to jung to thiu nan yen to ka dunggit mu han dum dong dam gat bo yim pya yek lung yek do gro ga are sa gung chen mengin to pe ten ka sam dok pya lang are rem zer tong hamat gat bo ashok bi to ma golon karthak nan liangjung jungtok nan shepa dunggit mu sa ten ka ajap mo yuk juk to bo aring hamat dang gong tok sa halum se ka chiwo khati khata bomcho pungote ko chok ka sheba lidong zuk nong ambu antvim liang de sa namthang rate pani sa parving ka chiwo net bubcho khakatsa fuli sesong ka sheba lidong zuk lel hatomo len tamang nan golon kartak lento fon lomana ato hintun cha lento hathop nong ambu an alang ne phil private into lombat rok thobu song dem lento mamat panjung tok into lombat no gutun guthobu song dan centop mat nong song dentomo denjung sa sungmo kanan mu tho ka sherpa dungjit mu lom mat na kartak lep ka renjung prongjum di ka ridok zuk bat sungmo zuk thobo dentomo Jungpun ren om Prakash Mathunan sarong hapakyung sa integrated multi-purpose lidong ka lungjik nong thobo petik Agas plus nangtar asat abog halep ka simtong zuktobo labjong hapong rem thakto amat ang sulap alkem award nang kortong nya chakha ka cha fuli demchet ka cho nong thomo ari thungom nan te ong lot ha song sa yintun an bongot ka tengchen bu tapnyin bi leng yin tho pong ka mat nong ka chibu simchong rem but nong ka chibu hagam topi ka jungpon nan jakar namfa ding to authority CSR sa tungom integrated multi-purpose dungjit mul lidong sala ogjing matomo len matun nan todol halin cha ka simchong an asat abak sa gongchim len shuk bi lang sulap asat abak ha club an alkem foundation nan yinton liang ka Agas plus pedik na han free tobo ka huisong sa tongtet matomo Bum tung sang bureau nan jakar jungtok sa sud yek bureau PIB gongtok sa lentop ka serong tadung atol Narbador Bandari Degree College ka ek per ma ki nam Fit India an swachhata hi seva hapetan pong dom dong thobu katlet amimong hyotong thope viksit barat at the rate 2047 dungjek dong thomo sacha barat mission sa liangjung mission sa kolonpon renjik mi butia ulon nong sa liu ka chanong thomo ren butia nan to do halin cha ka adir ong chu ong song ram viksit barat sa Migdot gotobu hadan lang todo chu lom ka chimchong ka tapyen bi nongshong an charpo ka zerta ma chibo plastic sa zerta bat manongshong labdan matomo an hunan renjung asat abak an afing afong zukto shong ka brangtar thobo are lomu remrum rumjing to lungshot zukto shong labdan matomo ori lyot na renhun Arizong apeyuk lomba na kayunan todo liangjung sa target sa tamtat masyong anggan la liangjung nan todo target sa tamtat mat nang na alon minon nam ko tonthong yet sa flite ko kyok sangte ka viksit barat mun ko chebu dantoma okay so viksit bharat bhani ko pj or goal se kyo bani by 2047 we should be a developed country fully developed country banera एउटा goal हो हाम्रो है एउटा सपना हो by 2047. So this is extremely relevant to young students like you. This is relevant, why? Because 2047 mata I was realizing that I'll retire. I'll be retired, I'll be sitting at home if I'm alive, doing nothing. Abasa somi pumtong bongchinang botobo report nang chimputbo chuksa kakatsa aflika gongtok onvarba liangsa yapchat somi khati 30 degree Celsius an manchat somi khati lep ka fli Celsius record ngontomo bongchinan lokasa yapchat somi fli khati fli 30 Celsius an manchat somi ko degree Celsius ngonchibo adematomo sarongsa solan abido chongmo